Amasa in primary zirlai no pang fel tak tak te kan lalpa Isu Krista mingin chibai kabuk chewa voina hian zirlai parukna Bartholomai chanchin kan zirdona nakina zo na te kanin zo tanga ngun takin kan lo ngai thanga chan thei nge kan tum don nia ole Isua thole nu khan azirtir som pakhat te hena ain lara khovel zonga kala thilsiam zong tan hena chanchin tha ril turin thupek ape a lali suwa thupek chu zomin khovel zonga khovel mun sanga chanchin tha an sila kan ram India ram thlang in chanchin tha aron wa vai pui ani voina hian Bartholomaya India ram marama chanchin tha ron thlen tu te zingami Bartholomai chanchin kan zirdon ani Bartholomai le Nathanael hi mi pakhat an ni a chanchin tha Mathaya Marka Luka ziaka hian Bartholomaya ti in an ziaka chanchin tha Zohan hian Nathanael ti in aziak thung ani Bartholomai ti omzia chu tolmai fapa ti na ani a Nathanael ti omzia chu pathian thil thlon pek ti na ani ama hi Galilee bial kana khua a ani a kana chu kan thachau ome lali suan thil mak ati na mun masaber khani a tuiwai na chantin na mun kha ani kan soi to ang khan Bartholomaya ming pakhat chu Nathanael ani kha Nathanael hian midang te kal tlangin lali suwa amua thian poimo tak mai pakhat anaya aming chu Philippa ani a Philippa hian lali suwa Krista ahan mu khan alom ema a thian pa Nathanael chu ahan sila ani chuan alo oi lo na sa aniang Nazareth khuwa thil tha achuak them ni ti in alo changa nima sela Philippa chuan ama nge chukala lali suwa Krista chu mu ve turin atia ti chuan Nathanael an lali suwa Krista ahan mu chuan Rabbi pathian fapa Israel telal berini ti in lali suwa Krista chu apom ve ta a chu tang chuan lali suwa Krista chu azuita ani Isu Krista crossa an khen be nu khan azir tir te khan bai va ema Simon Peter kai hruai na hnuaya Simon Peter leader hnuaya ti na ni chu Tiberia dila sanga an mana chuta chuan Bartholomai po kha atelve ani chan khua in len an denga nima sela pakhat ma an man lo khowar dona lali suwa Krista an hena aroin lara lali suwa thuwa len te han den le khan sanga tang takan manani kha Isua thole mit nge amutu te zinga Bartholomai po hi atelve ani Bible hian Bartholomai hi chanchin tharhil engtin nge om tak zel ti atalang lowa Bible pon lama ko hran ho te soidan chuan India ram mar lama chanchin tha mathai zia kengin chanchin tha hrilin akal thu an soya tin Albania rama alet lingzong in an khai lumani ti kan hu bok ani Bartholomai chanchin atanga kan zir tur te lo soidonila pakhat na Philippan Bartholomai Isu hena hruai ang hian keini pok an hruai ve tur ani a mi ten Isu Krista hi muchak loin ring lo ma sela Isu Krista hena hruai hi kan mo phurna ani a ring tu te chuan midang te Isu Krista hena hruai hi kan tum tlat turani panhi na chuan Isu hi zui tak tur chuan kan hriat chian atul hle ama hre chiang lo tu te chuan an top san le mai thina chu wang chuan ama hriat chiang tu te zui tu te tan chuan a hlok thak emani ti kha kan hriat apoimo hle ani
ole zo na kanin zot do na nga pakhat na chuan Bartholomai ming pakhat zo kha enge ni kha chan na chu Nathanael ani o pani na Nathanael ming omzia kha enge ni kha chan na chu Pathian thil thon pek ti ani thuvon chanchin tha zo hana ziak bung khat chang somli pakwa Nathanaelan anhe na Rabbi Pathian fapa ini Israel telal ber ini hi ti in achanga ole khati zong kha voina kan zir thei chu ani a kan thu zir te lalpan kan za tamal min som sak thero se